Midina any ambany andro le rony zao fotsiny lasa miverina le rony amin'ny bankely tsy tokony mitoratoraka vato a tsy tokony mitoratoraka vato ny bankely raha ohatra tsy mampiasa force zalahy mbola faly magnano mbola tsara akory alatsika jiaby amin'ny raha alikaly ty niany mitsidika tokantramontsika igny amin'ny alalan'ity vidéo zay fampisarako amintsika jiaby eto niany niany zegny za ty koragnantsika avako aby satria mihazakazaka ny toedra raha-pirenena ary indrindrandrindra zegny atsika zao efa tokony mikoragna atao hoe après io présidentsika io satria iaratsika mahita zegny nagnano izy nagnadoso ny ministre ny angovo c'est pas efficace nagnano izy nagnadoso ny gouvernement c'est pas efficace satria mazava tsara zegny raha takin'olo amizao io ny vahoaka zegny de ny fialany kanefa zegny atsika mila magnano fait de route mba tsy haviany KO io amin'ny magnano science c'est comme agnatin'ny trou noir dans le trou noir zegny ho an'olo mpagnano science tsisy loi de physique jiaby sy ny namany io dia rava daholy kanefa atsika zao zegny afaka indrindrandrindra mievite zay zavatra zegny atsika evitegna le KO ka noho zegny iproposeko antsika eto natao hoe feuille de route zay c'est pas l'idéal fa une petite base de réflexion zany hoe zegny azo ietreretigny sy itarigny ary atao amin'ny adaptation amitsika agny mba hialatsika agnatin'ny KO zegny donc zegny raisina le izy ho an'izay olo manan-talenta manam-pahaizana sy ny namany mi-améliorer izy mais au moins on a une feuille de route am réflexion agnatin'ny sujet zay koragniko eto dia mba afatsika zegny mandiniky i akora ataotsika misortira gagnant agnatin'le izy na olo mitariky ny fitokonana na koa le olo mitariky ny na ataotsika hoe olo agnatin'ny fitondrana satria zegny zao ny raha misy président zany dia efa izy nambarako igny ny anao zegny tsy mamaly ny raha tegna iambesan'ny vahoaka aminao maro vidéo nataoko tamindreo fa tsy podianao ka zao ataotsika hoe amty resaka gagnant ty zegny anao misortira grand baka avao koa le vahoaka zegny namaly le raha takindreo zegny agnatin'ny raha ka izy ty zegny dia ho résumé comme naka zegny résumé kely ataoko amin'ny voalohany baka zegny afatsika hoe à partir an'izegny mahita hoe le idée maventy andesigny agnatin'le raha zegny voalohany
Conclusion, il faut qu'on fasse justice et responsabilité ou zeni abusé pouvoir anania, ça c'est une chose. De deux, réforme profonde amreska politique vovoine de totsika arfartelo participation na peuple angatini fiena ai anganovatsika we firenena vano. Fa ira jiaby zeny dia mezatsika organisation na olo ambaratongan'olo i contrôler zeny satria mba ilagna amle coup d'état le image ratsy dia misy akendriky zeny comité internationaux zeny avy eo na ny ONU na ny Union africaine na ny SADC na ny mpitondra fivavahana mpitondra fombandrazana sy ny namana tout ce qu'on veut mi contrôler hoe raha ifagnaragna io dia naregna rosy organe de contrôle organe qui va rabe zeny magnaramaso hoe raha jiaby koragnitsika io dia naregna daholo ke le raha fait de route zay proposé ko eto zany dia ataotsika hoe 6 points zay le fait de route ataotsika eto voalohany zegny araiky maventy hoe la destitution amin'ny anao sy ny institution azaveko izy anao mila magneky président hoe magneky anao hiala ary tsy vitanao anao magneky hiala fa ny institution zay tsy anagnany vahoaka fatokisana amizao do ravigny miaraka aminao à savoir ACC ny Sénat ny gouvernorat andrinandrindra amizay ny CENI ro jiaby miravigna miaraka aminao fa atsika ndraiky zany migarder ny assemblée nationale satria zegny ro zegny no ny fidiny vahoaka mivantagna koa fa le magnano zegny ro zegny mila mifidy tout de suite mirenouveler magnano mifidy président ro satria zany atsika mila miéviter amle resaka transition efa nisy anao mahay zegny mamoromoro une structure baka olo jiaby petraka en place non on n'a pas besoin zany hoe zany rehefa ravagna ny gouverneur dia ny ataotsika hoe député zany no misoccuper na miandraikitry ny circonscription na alana anazy amin'ny alalan'ny le maire fiasan'ny maire sy ny namany ny raha jiaby préfet sy ny karazana izy le garant agnatin'izay. Donc on n'a pas besoin de élire raha mamorona structure vaovao ka ny vice-président amin'ny province tsota zany izy foagnitsika koa zany le 7e vice-président parce que là on n'a plus besoin donc il y a que 6 vous zany de igny no ataotsika hoe chapeauter ny région na ny faritry na province misy anazy karaha zegny zegny anaovantsika zany hoe chaque député zegny mipody amin'ny circonscription nany izy no responsable ny fonctionnement ataotsika hoe ny fandehany rabe ino izy ty affaire courante ny rabe faut zegny raha ataotsika agnatin'izay faharoe responsabilité et assainissement zany hoe tout de suite rehefa miala zegny anao magnano liste atsika amin'ny liste ataotsika io zegny ahitantsika olo civil olo militaire zay voaroroy soupçonné agnatin'ny corruption na détournement na violence zay mipetraka kila olo zay eritreretiny agnatin'ny raha jiaby zany zegny amin'io liste na ino atao io liste io mba ahafahana ro olo aby ro zegny atao assignena zegny ro amin'ny résidence surveillée surtout amin'ny resaka sécurité no baka ro tsy popon'olo baka ro tsy roban'olo baka ro tsy vonen'olo fa indrindrandrindra koa zegny ro amezana ny interdiction de sortie du territoire zany hoe zegny olo ny tondra ny olo sy ny namany dia tsy afaka mandeha miboaboaka sy ny namany fa de hoisy audit maventy atao na amin'ny resaka finance publique sy ny karazany sy ny namany dia atsika micréer amindray zegny justice indépendante zay afagna magnambara ny vérité fa indrindrandrindra andesy hitondrasana reto olo reto eo amin'ny responsabilité andreo ke zegny olo tsy nagnano adalagna izy afaka malalaka izy madiodio
fa zegny posa olo nangalatra izy na nagnano corruption na nagnano abus de pouvoir na sy namana la justice indépendante izy no mitsara anazy dia azo ny sazana azo izy zany hoe mirassurer les vahoaka zegny de vao zegny atsika miditra agnatina ataontsika hoe un gouvernement de transitoire limité zany hoe zegny ireo zegny s'occuper les affaires étrangères et affaires courantes fa indrindrandrindra zegny ireo mamaly priorité ny vahoaka zany hoe raha valindreo momba le raha mahatonga zao io problème na jirama na de tsy amy solution durable fa hoe au moins zegny mba ahafahan'le olo mahazo rano igiana sy ny namany sy ny karazany de vao fa indrindrandrindra amy resaka inflation. Donc on n'a pas besoin de voir le même nombre ni amin'ny gouvernement transition io zay limité io olo maro fa olo afaka mamaly zay tasy fa indrindrandrindra koa zegny mandamy ny fagnatanterana zegny le fifidianana zay ho izy zay zay rôlendreo. Fa efatra atsika zegny mila magnano réforme politique et électorale zany hoe satria moa ny ravaintsika ao CENI satria CENI agnisan'le institution mila ravagny satria io ihany micrée problème dia magnano ataontsika hoe réforme zegny atsika réforme électorale miaraka amin'ny aussi liste électorale ka io zegny ikahiatsika regny olo ataontsika hoe expert ny société civile observateurs internationaux agnadiovatsika zegny le liste électorale satria io ihany matetiky micrée problème atsika isan'andro. Donc zegny CENI HCC Sénat de vao amin'izay ny gouvernorat miaraka amin'ny président reo samy miaraka mandeha zegny samy miaraka miala reo karaha zegny zegny mandaminatsika izy de vao amin'izay atsika zegny retour à la paix sociale satria nagnino contrepartie raha jiaby zegny la grève amin'ilay tokony hijano zany hoe zegny migarantir atsika amin'ny vahoaka fa hoe misy ty fait de route ty misy soro-dalagna ty zay contrôler ty organisme zany hoe efa mivolaniko taloha tary ro magnaramaso étape par étape zay raha jiaby mivolanigny tao efa nagnajazo tsara atsika de on n'a plus intérêt à faire la grève andeha ny rabe sy namana il faut que ça s'arrête zany hoe mipody amin'ilay amitsika amin'ny fiainana normal entre guillemets le temps que tout ça se mettre en place dia etsika fa misy garantie zegny agnatin'ny raha jiaby igny dia mipody miaigna atsika agnatin'izay ny maramila dia mipody agnatin'ny caserne zaro fa indrindrandrindra atsika mizao azo vola amin'ny maramila ao zay un militaire tandrignesan'olo jiaby feo tsy voatery hoe une personne qui est très écouté respecté amin'ny respecté amin'ny nam force jiaby misy io de izy no mandrindra ny maramila. Donc les secrétaires d'état sy namany il faut arrêter zany hoe la violence s'arrête olo mipody magnano asana andavanandra ny rabe fa ny gouvernement zay transition io ma limité miezaka mamaly le raha roe maventy io de resaka jirama ndraiky inflation mandritrany andaminatsika le firenena. C'est une très bonne occasion blanc pour nous andaminatsika le firenena. De vao amindray 6e point le raha ataotsika zegny miorganiser-tsika un conseil national zany hoe zegny iregrouper tsika toutes les forces vives de la nation zany hoe ny mpagnano politique ny syndicat ny tolo jiaby dia miproposer deux projets de société zany hoe zegny deux constitutions qui est complètement différente et agnatin'izay zegny anjaran'ny vahoaka zegny isafidy hoe ino ny raha tiany no hosafidiany raha jiaby zegny mipetraka zegny mba ahafahantsika mametraka firenena vano mba ahafahantsika mivolagna fa hoe ny olo responsable tsy ho maty manota satria ro souvent magnano adalagna zegny barakay de comme d'habitude na koa hoe ataotsika koa zegny occasion agnanovagna réforme profonde ny ataotsika hoe avenir politique tsika réforme structurelle sy ny karazany ary indrindrandrindra ny vahoaka zegny mimondro agnatin'ny raha jiaby zegny zegny zay le fait de route tokony ataotsika à partir an'izao io zany hoe fomba karakory afahantsika
magnapetraka firenena vano amin'io feuille de route io ke agnatin'izay zay intérêtn'olo jiaby. Donc président eto za mitodika aminao migarantir sécurité nao ny olo fandre magnano zegny misy audit tsy maintsy atao misy rabe sy namanao atao araka ny blanco iny dia zegny olo ny bidabida fitondragna sina fotony ialagna tsy maty manonta mamaly ro ka io justice indépendante io no amaly hoe mafaka madiodio ngaty na idoko izy na andeha c'est sans problème fa au moins zegny lany izy amin'igny. De mametraka koa zegny atsika ny refonte zany hoe il faut avoir 2 projets agnatin'ny projet io zegny olo mitovitovy hevitra ohatra zegny misy olo mivolagna hoe agnano fédéré agnano état fédéral agnano tsy haiko nini ro mandiniky une proposition na constitution tandro ohatra misy olo mahita idée contraire an'izay hafa indrindra magnano koa io zegny andeha somitiavagna amin'ny vahoaka sy ny karazana sy ny namana. De vao mandritra an'izegny atsika koa zegny miassurer les continuités ny état zany hoe tsisy hoe mesure nini sy nini fa fandefasagna ny asa sy ny karazany. De vao regny olo regny mila tsaraigna malaky ro mba ahafandro zegny magnafaka ro koa rabe sy ny karazany dia mamaly ny raha imbesan'ny vahoaka fa indrindrandrindra koa mamorogno ary magnomagna ny amare raha zegny zegny izy koa fa ny calculegna sy mesurena hoe agnatin'ny taogna araiky atsika mahavita magnazegny maximum 1 an mipetraka zegny raha jiaby zegny dia mahazo firenena soa atsika firenena vagno ke proposition izy nataoko igny agnatin'ny feuille de route anjaranao monsieur le président no agnekina tsy agneky fa hitanao ihany hira goma ataon'olo anao fa iny sorti ataontsika hoe mirabe agnatin'izay donc ataontsika fa hoe misy raha zegny base ahafatsika miasa ao fotony atsika zao tsy hoe vogna agnadoso olo sy ny nama fotony zao fa lasa problème na olo hoe azao matao io sy ny nama sy non ary io le madiso atsika isan'anany satria atsika mieritreritra olo fa tsy mieritreritra ametraka raha vagno ke eto zegny agnatin'ny feuille de route zegny dia ahafatsika sahady amin'ny force vive jiaby de la nation mametraka hoe amin'izay 6 points zegny mba ahafatsika mahazo hoe justice et responsabilité pour ceux qui ont abusé du pouvoir, réforme profonde pour un nouvel avenir politique, participation du peuple à travers le référendum pour refonder la République de Madagascar. Que j'ai proposé comme la loi Vakwabi, sera arabe zinfa, anzaratsika samby mitaye ino tokony améliorer azegny satria c'est juste une petite base, une petite contribution de ma part mba ahafatsika miaraka misortir agnatin'ny raha qui est président. Moi si j'étais à votre place, moi je dis ok, il n'y a pas de souci, et voilà quoi, enfin ils combolent insistent nombre diable mais t'as pas intérêt en fait, t'as pas intérêt, mais bon anjaranao zegny misafidy an'zegny fa zegny zavatra azo eritreretigny agnatin'ny raha tsaratsaratsika jiaby azafady raha ohatra sy malabalaba kely fa sarotro zegny azavagna raha jiaby zegny agnatin'ny fotoagna fohy amin'ny depes sy ny karazany fa engany mba hijanogna am'izay ty raha ataontsika ty dans le sens hoe ekeny raha io dia mifandamigna am'zegny atsika mifagnano contrat am'zegny atsika dia misy organisation am'le zegny mi vérifier raha jiaby ataontsika. Velo madinidinika anareo dia velo mais bonne soirée, bonne nuit.